Ya mechia biara wote menka bia ori akro wonsaka video we wonte ase a wokohwe part 1 na wobete ase na mehre no na mekasa hwere se nipa biara dream a wobenya no wo life mu say we taking serious of your life because one take ya serious wa bia na the years come no saa de ne bitima ba be happen because ato me na ahonhon wo kwara so a omo ye omo ndwuma na second was suru ne a oben wo pa nipa obeno me di yakopɔ po ato suru no pa because in the bible na ekuraye no ye the bible di bone pa bible se bi benya wo aku a or the bible no bedada se bi ope wa asewa or the bible no bedada entino sometimes na metaka asem bi se na nipa bi nka se se nipa we de obetim ayewa enka onyo papa se obetim asewa enka enyo papa first pa no na medwene adwene a amanfo adwene ne bi ba now na mehunu nuoma bi a madwene mu toya mesane sua de ka ho a mehunu se urade dom me ngosramre bi no na mate nuoma bi ase wa nyankopon na sempa okasa kire nipa no so anye bible ase ne meka the read of message of God nyankopon asem ankasa ne meka wasem urade okasa kire ne ma anye bible ntimi nkasa kire nipa nyankopon se oro odowa na ono be nante a woti urade ne a enye bible masem nti asena na mene mo kasisi ya no eye urade ne okasa kirem ba me pri makoma wono ma binim because me nya agidie ti that time no urade kasa kirem about 30 times na okasa bebuom wonde ma da bia na meta aka asem bi se wose me de asena hinta nyansafo no ma yi a kire nkokwa na urade kasa wo nyansa so because that time America no meko Ghana bia no base menya duri na me wo Ghana na mi sister mene ne ba asisi me passport ntini me ho abekire pa e wo Ghana ni amedi na menya ba me try say me pese me ba Europe ye try a menya passport no enti me be yare serious pa me be yare serious te said de me kana ma ambulance ya omodi ba fie that time yare na me be yare no that is a secret a woman musa me ka se me sister pa ne to ase e wo me mabrabo so ma that time no me ne omunya ntawatawa me free ho nti nyame pejam na that is the time bi me ko shia me sister one makonta moda one ni kunu ko fitachi e wo African China ni bi ne shop na me ne boy bi be friend jeans omoa ma boy no adwane ama boy ni de misika adwane na me ko shia no oyusu word bi se me wu a na nipa na me ne tene bi hu 2 weeks pepe o kan sa asem no me man take ni serious ba boy na oni nipa na omo ho no e ka kire me se na sister ne free no me se o ye menua no me se me ye good o na oni ma be yes allegation ni man ka me se o de me ka kire be se be bu ni se eye honam asem ba ye honum asem nti no omo ma omo ko oni nti mama mfi omo no ma me papa 2 weeks ni pepe na omo ka kire me se na me da kundwam na me mani ba na me hospital me manite ye na me hospital anopa bi ni manite na omo si o omo da awurade nyankopɔ ase ne me wu ye na omo si omo mehwe me mo kire number nti omo ba ye na abrofo no de matena
saa wheelchair edimene na hospital wo no eyo omonwa na nka na omo benya problem ona no kan saa asem no ne ebetom do na ade nti a make saa no passport na meso de bia na omo asisi no woni se na enye Ghana passport meso medwene ne se eye me Ghana passport my Italian passport sister brother passport no ma atwe ma na diri na menya ya na me ho akere de medi a menya no ne nyina a happy to my life me ndwama no menkyere nipa na me how da me so no anye sese ne me beye ne secret it's my life me catch road de mafam now a say ye bia wo a na awurade nka ho anka wa hye ho akomfo ti ma me monhwe mo da yeso yie se awurade kasa kire wo da yeso ma bie wani na bie waso na tu ho anamo cause bia na wo no wonche wo be yeso entimi happen ebe happen wo because me bu se mi sister no oye Pentecost ni obompaye ma make say monye very careful nsuru omo a omo kura Bible no ensu se wo be suru bi wa asase so a nipa be hunu se okura Bible you very careful e wo say nipa no wodi wawu a wo mu da nti bitin da bi na ato ade de a che no de akukunu bi wale bi na akunu